asai hai rengkhung pai khau pau jeng hiam lung pan mai MLA Tamenglong le rengkhung tong pai members nun village authority chairman members kani nam tong kapi ka ga gwai le joint mutual meeting bam kariu kan the asai khori thauna rengkhung mai le MLA chuncham ma akhat na su na tat incham khangla driam su lau kane tuna sam khau sagwange rengkhung pai tong khunbu chairman khulak khani pai members nun village authority members boy risa kane asai to aram rengkhung mai ni MLA nai thei tuna ning puni thei MLA jeng hiam lung le chuncham na tat incham tan incham ni thei tuna lading kau indau lo kane haikum na MLA tani thonku lo na development tan rengkhung khang tan pat lo puni mai ta diugai melat azu sa lo kane MLA rini thonku lo na sa kane atwang tim khau gwangrai mai gwang khap mai ma ge megoi na kalak akhat na de megoi na asai to tan incham bam ni mai ta diugai mai indau kane BRICS Summit kazan Russia khau asai lon takai kan me khau sian dollar hai international market khau piuba mai ti hai lindat khang tuna kaphian kan mai khau tai BRICS bank note hai lian pat kan thai bank note khau tai Brazil Russia India China khani South Africa BRICS tong song phai meng nai kan nei BRICS tong development hai independent economic system sulana nei kai kan di tong financial system khori bamakhang tumai the kumlana Russia President Putin resa ka mepiu tho US dollar ta ka goina reject su tong hamagei tiki alternatives kang chamdan bam tong ngei tuna sa ka ne taw kan di khau sian dollar hai global finance suna sinsu ba me committee political weapon suna sinsu ba me rui currency ta lum mai ti raw lo thei tuna sa e Central Bureau of Communication CBC Infal khani Tamenglong tong field office khani Hill Beekeepers Association Tamenglong pariuna asai hai inkhoi roi lana dai thau in bu nu ilam kho workshop tai UBC auditorium Tamenglong headquarters kho bam kan the mi mung hai India ta kum 2047 kho thu dai thau in thui thik mai nai kan view to my theme Big Sick Bharat at the red 2047 bang kho tat kai kan tong nge Komung tuang Chief Guest Toy Tamenglong DC Dr. L. Angsim Dangsawa IAS Sri Sulau Kane Khani Christian Heritage tuang Chairman Pau Kaningai Riam Mary Guest of Honor Sulau Kane Dr. Rosen Dang Mai Holti Department Officer Tamenglong Special Guest Sulau Kane Komung tuang President Tay Dr. Ingam Pame IIS Regional Director CBC Ro Infal Ri Sulau Kane Kamairui keynote address tai tilaw kane Dr. Rosen Dang Mirui Tamenglong ko pat mai ting thai panu ling minun khang skim azu nai melam tai salial lolana kamairui ni inkhoi roi minun khang ni skim azu nai mezam tai sa taulana apply sugayo tuna kadi law kane Guest of Honor Pau Kaningai Riam Mary Viksik Bharat tuang thim lam kho India rui dai thau ni mai lam nun salawlana khoi roi ba minun tani encourage sumelat salaw moi kanai Chief Guest sumai Dr. L. Angsim Dangsawarui gwanglaw mai public nun khani student nun khang kage nai mitlat salawna nungning dai bam khang katiu law kanai kumdat lana law tat mai khani in khoi roi minun tani lungning gut na tanbam khang kamai roi katiu law kanai resource person nun rui in khoi roi me hai rui kai khun tong economy ding law nga me khani in khoi nun rui ting thai bang nun ta ticket palo kaloi na law nga me kumtan lam ta salia law kane Hamas rina sa indau kan make you to Israel rui Gaza ceasefire hai nu ithai kan yu ri adaw ba meta in the khang chamdan thei tun asa kane kumlana Egypt rui su ba meta Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ni nulau khang tumai thu Hamas rui hostage ta impat lodat khang tumai lam ye Dulanai Egypt kaidai Cairo khau Israel Hamas akhani Egypt officials rui Gaza ceasefire lam kaphet kan mai khautai Hamas rui ceasefire hai nu rara mi thia khobam the committee ki Israel rui Gaza strip khori withdraw sulana ri hai adau in thek dinare tuna sa kane Israel re Hamas rina prisoner exchange hai su khang khani humanitarian aid hai Gaza khawgut khang tuna sa kane
inbu na Doha Qatar khau agenda azu kaphian kai khang hai Israel tong Mossack spy agency kazau khang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu rui sa kane Kalwan ru na kanai tang my Gospel Youth Soccer 2024 tong closing ceremony hai asai mini stadium Tamanglong ko pau nam sin rai pan my former chairman ADC Tamanglong rui chief guest suna tat kai lokan thai chief guest ri katong speech team igan ko salokan mai ki thu Gospel Soccer palup ba my players nun hai tuzang mi kho bam khoni thai kalai minai na Christian tungai meta lungdian khang katiu lokane chobon nun ri palup mi khona hapna Christian panti hai bai me area khoni lungdian khang katiu lokane kamung khotai pau namla lunggang mai MCS SDO nungba ri guest of honor akani pau Letland Sekho DY commandant Fifth MR ri chief host sulokane Reverend Dr. Rathai Rongmei General Secretary RBCC ri gospel tips tilokane kamung khol ta ti karu lomai suna Good Shepherd School Choir CMEHSS Choir Lu TR Gan Khani Lu Fiona Kaniuri Lu Gai Mesologane Final match Thangsiulon Baptist Church B Le Ni Aming Baptist Church Palup Lokan Mekhau Thangsiulon Ri Goal Akhat Chalona Asai Kum Tournament Tong Champion Sukan Theng Kumna Tournament Loi Kai Mekhau Flag the Hoist Reverend Dr. N Kamai Pastor TBC Ri Sulona Kalum Lona 2025 kum host church Sunimai Chengdai Baptist Church ko flag kani foul tai GYO chairman Dr. Dune Gang Miri hand over sulau kane champion team first runner up second runner up best discipline team kani individual tuang sulana sukan mainun khang middle cash prize trophy khani son bai mai tipat kane katang kho firework display ni nai kane kumna GYO chairman re tournament hai loi thei tuna sa in daw lokane tournament te the spirit comes alive to meladun bangkho 9 October 2024 nung re team tamru na chachat re gwanga kazaw lokan tuange tournament lung khau lucky draw ni tat kai kane Kopum tuang lubang long nam khau food poisoning khori masai akhat thai kan mai tang in tawra zau bo minun pang khau thu si soi pula khei tuna sai mi san si mi thia khori ka zau mai masai gan ru kanai ta jinims in fal khau punga nga ra zau kan mai pang khau asek thu kai han pat da bam the kumna khau pum PHC khau gan chachat ra zau bo mai pang khori asek thu gai mai dat moi bam the tuna sai zen pan ka mai kating kum tamru na pangu son of Majabi ka mai thu san si na ma kan tuang the Naga mi tong ram gai mai Kabau Valley hai naga mi khau than taw manga Myanmar khang Jawaharlal Nehru rina India tong Prime Minister Phungba Migan khau Andaman Nicobar Island le akhia kan to nge mi hai mi gan khau tai naga mi ri mik rakpat ma khori ye tuna NSF tong President Mido V Rai ri sapat kan the India le Myanmar ram siat naga mai chana nun ta khaklang lo bam si mi ramkan khotai lungba mai naga minun tuang ren ra mai kadam la incham mai lun dian mai suna NSF rina le nga mi bam thang tai ta lau kan tuang nge UNC ansam le tangkhul tongphom leaders azu ri mi mung khotai kadam la incham lau kan ne safeguarding naga homeland breaking barriers and shadow lines to my ladun bangkho mi visit tai chui na khat nung ri ka hau na chui pungu October ngan ta kai kan tong nge FMR the intake lo mai khani international ramset namphu kho rank khang su mai ta nu ni rampau naga me kho than manga Kabau Valley le Andaman and Nicobar mak mai indau na mi visit tai ta kai kan tong nge Government of India to Ministry of External Affairs rina digu kan mai lat bam ta Ministry of Home Affairs rini nu lana India le Myanmar ram siat khau tatkalu khang nu na lo ba mai FMR tani thinglo kan tuang the Pupo sabriak gai menun khani lulat nun ti hai ti dai thaulo kho to mai mung district level kala utsav
2024-25 mong asai Geo Conference Hall Tamenglong Headquarters kauta kai kan the kautai Geo abon pau Christopher Ray Chief Guest lau kan the kumna kamung kautai competition kaza charok takai lau kan the kautai TPS Tamenglong Higher Secondary School Kendriya Vidyalaya KV Tamenglong Pretty Lamb Institute PLI Khani Christian Heritage Institute CHI Puangazau lokane competition item pangri visual art TPS re first traditional storytelling competition TPS first dance CHI first vocal music PLI first instrumental TPS first Khani memes drama TPS team first kazau kane Jomi Students Federation ZSF President Ninglian Tonsing Rina Manipur Governor LP Acharya Kau Asai Hai Memorandum Akatiku Lokantay Memorandum Kotai HAC Rina Asai Lon EDC Piring Thaudat Kang Sumelwan Kau Election Sumangna Selection Su Kang Sapat Kan May Ladbam Tatay Nuni Magna Daw Kane Mi HAC Tongtiak Hai Jo minun re separate administration in tan bamita athung mithiak dei tunat lai tunat ni sa kane JSC tonglading te re lian methu autonomous district council EDC nun hai akup mithiak khautan subam chou tumai thai mangmai khani jo minun rina in tan bamai separate administration lam ko hai thai in than makmai lian bam tongei tunat ni sa kane in buna legislature kazau ma union territory tilau maksan in thek lagay to that ni ZSF rina sa kan the kandi mai khani nam ageng zeng me goi na bam khauti thai pat me lam gyu thu asai kum 2024 kuni gongram rampuk dong khau akhoi puina amur falcon ta kap meta ran na thing metan hai sin thau da bam to nge akhoi puina inroi ti hai gongram youth club re ngek na bam bi to nge kapeng kazeng thang rinani kap khangwang no mage thau puni latrian ta tol liam na gongkap tu meta nimpar ri thai karu khau tat ma action khani fine hai chap chana la puni tun anei la long phau mai president gwangram youth club ri ti thai pat kane cham nga lo the